Tala Fou Tala Fou mai le siufofongo le lau mua mo le nei taeao o le aso luas fuluivo Februari lua fe lua fa. Ua whaatu mawina i le 5.5% le pasene tului po o le official cash rate a le whale tupe wha leo leo New Zealand pei ona whaasila sila mai ai i le aso ananafi e mana o mia ona tu mau le OCR i se tūlanga whaatapula a mo se vai taimi umi ina ia tauwhia i le whaale tonu ato atoa o le tamau a inga. Sāmoa li mawina leo ngā o le whainga o si itanga i le whale tupe wha leo leo pei ona tā ua i le au whaito wha o le tamau a inga. Ona na pa uwai le tau o le soifuanga e ui e la ititi i le whai unga o le lua fe lua lua. Na pāsia i le palemene le pili e fuafua e whaamutai le pūlenga o le soifua malolo ina mo Māori i lona whaitaunga lona tolu i pālota e ono valu i le 5.5 i le aso ananafi e pito sili atu na tele whaale tonu le soifua malolo ino Māori na i lo isi tangata nuu i tutono New Zealand ai maise o whaama i pipisi mama i tō mau. E o atu i le taifitu tausanga e vave maliliwa i Māori na i lo o papalangi. O le tausanga i lua fe lua lua na ulua i whaatu ina i le pūlenga mo le soifua malolo ina o Māori. O le asosa fuafua i fofonga ina i le talosanga a Lady Tureti Moxon i le Waitangi Tribunal o nai whaapea ua tautau mia i le pūlenga Māori. Mo lola tau soifua malolo ina, pei tai o lea ua whaanatinati e le palemene, na saunoa Lady Tureti, ele o whaalongo le malo, ele i whaiafo ila lato whaiunga i se anganga lelei, ma ua vaai mawalalo i le whaangasolonga maasani o le Waitangi Tribunal. Pei tai, ele o ioe ia i le palemia Christopher Luxon, o lo fola pele malo le whaawi atu o vai ngā tupe sa whaalu i le te aka whaiora, i whaala putuputonga Māori mo le soifua malolo ina. Ua whaamaunia mai le matanga luenga wa onga leo whainga o poloketi ua tauwhia, e mai le tolu se lau 5 o poloketi ia onga e tolu se lau male 5 ua toi ilo ona o le whaatupu tele ina o le whaatupenga. Na whaailoa le minista wa onga Erica Stanford ua matua langona le whaanoa noa ona o lea whaafita auli, ma ole a maua se whaamauninga o le lisio a onga ua tauwhia poloketi mga luenga, ona ole si iti o le tau e whaatino ma whaamai a inga luenga. Na tau mua mai Tala Fou masani o le ono ale news hapi le poana po, i tala pei ona whaate ia o mai le au whainga luenga, i le tapuni ai o le au nanga whaasalaulaunga i le aso tolu se fulu o Iuni, e silia ma le tolu se lau whaingaluenga o le a awhiaia wanoa whaingaluenga. Mai au whiaia la tau au nanga Tala Fou i le ono i le awhiafi o le AM show ma isi polo kalame. Sa tau tino e pule o le News Hub i la tau fono whaanatinati, sa o la tau nofo sila fia i le fuafuanga e vae ai le whaitau se lau o tangata whaingaluenga o le vaenga e tapena ina Tala Fou i vai aso ua mawae. Peita aina whato a whaate ia le au whaingaluenga ina ua folasia i le fono ananafi. Na ta ua i li potia le litio New Zealand manisio au nanga whaasala lau o le aso tolu se fulo Iuni o le atapuni ai le au nanga le News Hub o se tasio kamupani au tu mo whaasalaunga i tutono New Zealand. O le whaalaputuputonga tele whaamamalo a le Warner Bros Discovery e ana le News Hub. O le tausanga i lua whelua se fulu, na ia pūlea i nai a seta a le au nanga whaasalalau lea sai le Media Works. O ke topa lua whelua tolu, na whaasilasila i le Warner Bros Discovery, le whaamutanga o le porokalame o le project maasani i le fitu i le afiafi, o le porokalame fau lea sa fuafua e suitulanga i ai le i amataina, mai whaatautaia e Ryan Bridge lea sai le AM show. I suesuenga fauna whaailoa ai e tusama le tolu se lau awhi o tangata e iainga se ngase e se ase a mawai nisi e tele ina lea mana iaina e le soifua malolo ina. Na tuuina atu i le Rare Disorder New Zealand se pepa i le palemene i le aso ananafi o i ungo o suesuenga na whaia. O le toa tele na lipotia mai, o ngase ia se ase a awhia i nisi e a awhia tele ailo latu soifua malolo ina ma leo langa i aso whai soo e whaale tonu ma whaafaingata ai le tele o me whai i aso uma. E tusama le awha le numera o loo latu tutongi ma whaatupe o latu tonga fitinga mo le soifua malolo ina. Mai toa tele whaingata o na whaatautaia pe le mawhaifoi o na ngawhatia. Ele i mawani vai la au wha aona po nei e mawhai o na maua mole toa tele o tangata
maolo o tele ina whaongaina fuala au mo mea tinga. E la tele fitus furupasene o ila tau na tali mai e te taona siasi ini foma e se toa tolu pe sili atu e mawaini su enga. Ai o le toa tasi mai le toa whana whaailoa mai le te e naina e foma e o ala tau talosanga. Whaaliele minista mo le soifua maloloina Dr. Reti e te taona ia maua se ata whaataitai o taiala mo le rare disorders mai le matanga ruenga o le soifua maloloina i vai aso a sau. Ma ole a iloiloina whaatasi ma le pepa mai le whaala potopotonga pe ona tuina atu i le pale mene i le aso na nafi. O le aso whaamau malo e whaamamaluai le International Rare Disease Day i le lalolangi e whaase furulima whale New Zealand ua vali mateu i mo liwe lanu ai e whaamamaluai le tāua o le Sāmoa ia tatau o tangata e maua i ai tuai ngase. Ua whaato esele au nanga le New Zealand se ulunga li i mai Amerika ona o se sasi la latau au nanga na tutongi ai e tuurisi le se fulutolu a Tala e toi sui ai le aso la whainga malanga. O le masino Januari na whai malanga mai ai au kilani mai New Yorker Todd ma Patricia Carriggs i la pasese o le Sāmoa le toi foi i le taua whae e tolus fulfitu a lima se lau Tala ma sa fuafua e whato a toi foi a Aperila. Peitai, sa whaamaunia Patricia fitus fululima tausanga i le ngase o le kanisa ai whato a ono la vai aso i New Zealand. Ma sa la pata ia ma fautua ina le la fo mai ina ia toi foi atu i Amerika mo se taimi vave ina ia a matawhaia siaki matonga fitinga mo le tina. Sa whaalia le whaanoa Todd, onos fulu tausanga, ina ua wal awa tui le ofisa mo whainga malanga mo le toi suinga o aso e toi fo iai, ai whaatonu ina e tutongi le se fulu tolu a Tala e toi sui ai la booking, na umi se taimi o whaatali Todd mo se tali ilana mata upu, masaya ta ua, e na ole se lau Tala e taungata ai pa se fau pe a toi book, na ilo o pa se na tutongi mua, e whaatolu na motu tala noanga ilaina o telefoni, masa whaalia winga le tala fea ngai anisio le au whainga luenga a o talo sanga atu le tama mo se fesosoani. Na toi fo ile ununga li i New Yorker ile asonga fuo le vai aso nei, ma le tala ave le lau fufonga fia o tangata i New Zealand sa mawhai una whiloa i ai, se iwanga na ai sui o le au whainga luenga le New Zealand sa whaatala noa ma whaato ai i ai la mata upu. E siniama le se lau walu se fulusui o le iuni o lo ngā lului le niwa na whaauluni tangi whaasanga i la latou whalewhainga luenga, ina ua le mawhaiona latou maua inisi ua mo le soifua maloloina sa atu ina atu i tangata e lea o fia i totono le iuni. Peita aina whaalia se pepa whaamatalanga a le National Institute of Water and Atmospheric Research e whaapea o se ofo inisi ua mo le soifua maloloina mo sui o le iuni o se vaenga o tala noanga whaifai pea mo se mali lienga tu whaatasi na tā ua e se suiso o upua le niwa na talia le au whainga luenga le mali lienga tauinga luenga ta ito atasi se ofo e ono pasene mo si itanga o tutongi ma inisiua mo le soifua maloloina mawafua i le tausanga taluai na whaalia o le ofo lava le atasi na whaia i le au whainga luenga sa avea masui o le asosio tangata whainga luenga le malo po le pisa a e le imai a le mali lienga tu whaatasi whaalia le whailautusia le pisa a Joan leo o tūlanga ua whaatinoina e le niwa e whaailoa ai le whailonga tangata i sui o le iuni ma mafua ai le nofo popole ma le atu vale na tā ua le niwa ia se tema o le inisiua mo le soifua maloloina o se whainga whaavai wha le soifua maloloina e ofo ina atu i tangata whainga ruenga tū mau uma ai ui i lea ina ua talia e sui o le iuni le ofo la tau te le imana nao e tu ina atu ia i la tau se tau mawhainga e whaalea ngai le tūlanga o le pisa I taalonga, o le vai aso taluai na whaatasi atu ai se tasi o alo le aonga tāpolo Sāmoa i Wellington i a Elena tui Sāmoa si manu i le taamilosanga ta ito tasi e iwa pū mo le vaenga laiti na whaien malai tāpolo a Manor Park. Sa manu malo ai Elena i le taamilosanga ma o se tasi o alo le Wellington Sāmoa Golf Academy ua alu i luma lana tau mawhai i le taalonga tāpolo ua amata fo ia na o aonga ta ito tasi ma le whaia onga le ai whaatautai ia mawhaia o ngā tāpolo i asto o nai, mo lea o ngā tāpolo Sāmoa i Wellington. Tala Fou ia mai le si fofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae